Mau ngapain Farisa? Hadiah. Hadiah apa? A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to. Itu, Farisa hitung sendiri. Angkat, angkat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Makanya dibanjarin. Pindahin sama kamu. 10 nak. 10. Hitung nih. Ini berapa? Hitung sendiri, angkat. 1, 1, terus 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. hore!
gitu bunyi. Mama's gonna buy you a car and Dari balik itu.